No, vítajte v novom videu. V dnešnom videu budeme testovať túto pumpu Vejny Galaxy od Jara Paroubka. Má to 480 mg kofeínu na jednu odmerku, 10 000 mg citrulínu malátu, 2000 mg glycerolu. Má to 2 druhy kofeínu, takže to bude podľa mňa dobré. No a pri chuť som vybral kiwi, takže poďme na to. No, na zhruba 300 alebo 350 mg mililitrov vody dáme jednu túto odmerečku. No, poďme to okoštovať. Veľmi dobré. Osem alebo 9 z 10 by som tomu dal určite. Úplne sa to podobá na to kiwi, aj tak je to dosť také kyselkavé. No proste úplne aké ste pili kiwi. Dobre, poďme cvičiť. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm there for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. It's in my jam like the midday. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like you're my mama. I got what you need. I'm all the way up. Show you what you want. I got what you need. Show you what you want. Nothing can stop me. All the way up. All the way. Perfect. No, máme po tréningu, pôjdeme domov. Pumpa bola taká, že za nejakých 5-10 minút už som cítil akože nejaké prvé príznaky. Jedna vec, ktorá sa mi dosť ľúbila, bola, že nebolo tam veľa toho betalanínu, čo spôsobuje to svrbenie, ale bol tam ten citrulín malát. To dávam veľké plus za to. A ešte dávam plus, akože za tú chuť, to som spomínal, tá bola ako fakt dobrá. A prekrvenie svalov 10 z 10 určite. Takže toto bola moja recenzia na túto parádnu pumpu Vejny Galaxy. A určite doporúčam kupovať a to je všetko, vidíme sa v ďalšom videu.